maintain. Onwa. Okay. So we put 2 minutes there. And one Justin Kodia from Pom. That's people. Kofi Japan. Legend. Yanko. Hey. Na minim sesa yo enkra hono ba bi afasa minim. Hey. Are. Na do na do ma bon ko bobi. Eh ho fe. Tese. Oh. Minim. Where dey Mr. Mon pes kakra ma na holiday yemfa ye ne tike mu ne yenkodi ahome kakra na yemra. Why? Wadaroma. O ma see wa so ntene ma director aso. Dey na wo ye no. Me ye sure say o make reference to baby o me Kotoko for akoda. O man kan che players no. O mo ba o mo wiase. Ebi enya Kotoko a baby e de wakoto no unya ho nada. Eninti se bi nyen no. Amatu de ya betre kranza. It is a honi ayate. Na emomu no there is a responsibility. Aha na wakoda no. Minyan no okra o de bidru ha. Bidru ha me kama adwena kire wo mo. Bidru ha na ya kasa. Legend Fabio o goalkeeper na nya ma. Enya ade be so ba. Why? Mate. Legend Fabio Grosso. O goalkeeper na nya ma. Bamba. Bamba. Ba ku na be so da yi. How? Oh. Dia ka woni ticket no mezi yakon no. Oh, nyesa ne de wa no. Morocco ni no. Amati woni ni video no. Morocco ni no. Morocco ni no. Na wen ko bere. Oh. Mo ka se Kotoko na edi agro ho. Wonu wati Morocco so wati Rabat ayi broni bi so e de dan fiche match sa. Mo di ni video e be se Kotoko kon se we ye keeper. We. Wonu da papa ye se penalty utimi tin 9 e wonu. Baby opo bi a onko. Legend Fabio Grosso. En comment me di Kofi Tompo be san bo betem. Nsa France Tibi bia besem. Okay. To mo ma kafi ho no. Ko munya be mienu a e bia minta. Ana Zak de office ya metumi aka so betem panimfo afre no. Okay. Eni na din komo. Okay. Leje what you say? Nsa Kotoko mbamo. Leje minya ndo nti du ameka say atro. Eti Zak betem for show interest oil Zakaria Fuseni. Se bia koya na se wodi tum jepani a o betimi afa no. Okay. Nti legend de ewo ho no. Legend Fabio Grosso. Senya mono ne dia a ti se de Mr. Team Kotoko Kumase omuko training. Oh, okay. The Big Six. Sana wo from? Say The Big Six. The Big Six. One. Saka Dauda. Okay. Prince Badu. Okay. Emmanuel Entry. Isaac Minta. Okay. Johnson Owusu Opon. Okay. Ena kami ba ko ne. Me na manka na wo kama say na manka. Era Zakaria Fuseni. The Big Six. Sana from. Omu 6. Na ena second me anko training. Okay. Ko Matisen 100 don kakra. Ntiza Prince Badu de ye hu no. But 9 no. Entry Minta Zakaria ena Johnson omuko training. Nti omuni youth team no ko ye training kama. Said yes say any city no. Okay. Na bibia nso koso kama. That's what you say. Nti emuna ko ne bae no. Se Zak bitimfo hia. Okay. Nti ye monitor no ma se makato se bia ni fon so enya Saka omope. Dauda Saka Dauda. Bibiani. Yes. Oh, okay. Official see you asada for phone fresh Saka. So bofo captain. Okay. Sane city. Legend Fabio Grosso. Omumpetim to omufo. Manum. The Big Six. Bia ntimi nya kwanya ngulu. Manzo atoban ademan. O sa. End of the road. Atoban ademan because Legend Fabio Grosso. Omukodu kan first training session meeting bi ko so. And the meeting no mean 7 years say obi amabiem ya wie. Obi free edi em free no obi free abate so mam. Ya kurusu no. Okay. Eti pe abofo ahuntanhunu. Metimi aka just Kotoko wie o transfer no obi amabiem. Se si am no ka se Kotoko nsan obi abiem. Na so ma common san obi a. Oh, for now no
enyenye official and the woman say but sesi am no ka say Isa Yakubu camp ntana da bia obaka there so our camp sesi oni me checks na Emmanuel mama nyamai dey make what you say Eric better our camp let you what you say but omo maka no Bini Kofi Bini on the better say Bini Kofi so wonu so odina tire wa wotimi sa line ma won tra line no wotra wo betimi tware wotra line na wa hwe ya do behunu woni so mpe ono sa line wo dina line ati unsusu ni players yi oh se me de me adewe wa ya mo ni maguase me maguase maja aduma ye aduma ye nya nguase na de na wo ni nguase ya usuru me de me pen David na bible mu ante Yesu ntisi yaka wani mu asanya hwe ba mfana me ye o say waji place waji aje oh me de hu no mu nya de oje hu no say samba ba na me de hu na amfa ani ya 1 in a million o ka place be 10 ba ko penalty mi ya ka ko o say ka ba ko na no ada menzo ntuli tan ko se nima iti za me je hu a no tuli tere eno omo mo bi anhwe o say ni ba na se menzo tucha ko se no ena me say omo ma obi anhwe ena so o tucha ko se no di ama ho epeso mu hu ni se baba yara sports stadium supporters gu ho anam see ho no so so ye fu so nya mo match cross menzo tuche o de yesi yetia ni make what you say o de yesi yetia ti ba point ni se susu gigi place no oh leje ye adwuma no de sa nyani nyina na be fa but fa so afa ba wo de ndo na ntamfa oh e fa na ya na unse team na anyi league na ya unse mfa e fa na ma se ma bobi atreo o de to aso leje what you say mate ha nti obi amabiem na obi nkobiem obi amabiem na obi nti e chese kode tiki pese ba yadwuma yes okay Danlad Aziz Anna Clever you team goalkeeper Clever sino be yes nti sanan community okay legend Fabio Grosso unum se Kotoko chei epeso mo chei THB Jesse na nsa no ma yo unveil no pede enkomo amadi no okay so another bay and data say 11 and 2 weeks let's say 25th na ba I was na Kotoko THB Jesse no I ready omon person be use last season de no dabi omanya na enu ti na ma Danlad kabina sa official bon Facebook Danlad da ho na unveil na to Japan ne yeko correct video enya matama kwa video THB Jesse say be ready on the 25th what you say na bia Kofi Bini pa na da ho Isa Yakubu pa na da ho so na be da say di on pese THB Jesse ni ba na o de on the way has for year o mo de no so say has the Jesse ni be to ho but then o call the branch manager for Asante Kotoko no omo enso different he say David Obinyako o kwa mo no ne a Jesse no e player no ne a on very say bia o Real Madrid first Jesse ni second Jesse ni into no omo professor on be ne sabi dan say the house here na afi omo di AI no omo head and penisa into omo try say Jesse ni bi emra na mo fan player no yes into by 25th no na Jesse na bedu o say TAB Jesse na ready 25th no so na wo kana team ni bakumase okay okay pen komo no e say omo free 25th okay no bakumase na bibia o say na plans ni senka na board no person omo di team ni fly ko Dubai o Kotoko no person don't fly to Dubai na take 97.9 oh sir oh yes that was the plan but na omo we time no a this anka boys we no can take ya na Dubai Martin on the what say nyamo kwa ba bi omko da ye no e bi si da say setting bi pa o Ghana ha obenya hotel akoda ne no tire bi a sika no a obeyi ne eye sika bebrebe Kofi eye more than eye be 10 star hotel what's it 10 star legend nani say boys no kwa no omuru onom ho po how many residents one
Nisa team bia na bi da Ghana ha. Team bi so da bi da opa o metale. 97.9. The BC that we're first of its kind. So I'm going to say, yeah. And I'm to say, now who rumpa, let your boys feel comfortable. You be at home. Hey, again. Maybe I got to complain this. I don't know. So, and here is all. Sir, and here is it. I was and never when my supporters in the power line. I was making a statement earlier on. Say play board ma enya kotokwa sebe ha untimi hanko da. It is how kwale da ha na fa be de tuotu ya so na omuso ojesi no na gida baba yara ana ene center na ototo papa so a ho na nsem na moka no 97.9 ebe mu no we nya moving pick omo for me say va estates ammonia ai nti hona ai nti hona moda and afabo many pass on there na say na to say first of its kind yati what you say team there I am on tanko baby say ti se Kotoko we sikani bi ana okra wo hasisi obetime twa ticket blasters kra no aha say obetime twa ticket amount say legend kra oba se koda ha obetime koda ha but baby o mo da no eje easy ba say team ebe kwa koda ha de intensi now you say enti hada no it comes with responsibility say na unkoda ha metoto papa so eno na mon kanche boys no be bobo no de nya botere uti Fabio Grosso jaisa enso so fun na o to so Kotoko players ne so Kotoko e mo kan fa nkoda ha ni embe so oje sina umpupupu to o de bi say hold down de e train dem ko no do ko down say de we go ati so unu say nra ball time na umkusiai edim komo okay eti minimum say amwati beti yes ball time ko e we come kama e mo makwa ba kama so na ne plans ne board ne plans ne sen komo di team be ku Dubai ana take bi na ko ba ko bom ho dwa ho tin ko mumra no na se bibia e kama na plans no ne time no ntimi anya yi na who said the ade ba ko bota man kan pa legend e yi say bibia mu you so mu ye bia on be ya ma boys no any promise so wo team woman so mo ni je asma bota man no e kan no say oka team we hu a 26 no oka hu a e say odun safo ofuru so no mo other no mo say yes bota so champion bota man the cassette the pop just the cassa no you say yes and sweet some them go okay so utie ni sam na wa na we say na either South Africa and Dubai or what countries but so realize say team no I'm saying the timing was short. Timing on that okay. So okay. Fox 97.9. Okay. You know, Bochama. Okay. I'll say I believe that the team that we are here are the most luckiest team. Yes. If you find yourself among the team, you are most lucky that I am with you. Those that were with the previous years, they've seen a lot. As about time to do. Or see, we intentionally brought you people. Kwamu to beat me up also personal. No, come here, Martin. Or see, you know, okay. Of course, that's why we brought you here. And here, about chairman, no. But I am here to welcome you on behalf of the board. You are most welcome. Okay. Fox 97.9. See, I believe that the team that we have here are the most luckiest team. If you find yourself among the team, okay. Papa didn't master no. Yati. Ndi wa we go via Japan. Legend. Legend. Mate. Board time akusia mo. No, yes. Wenya board time no. Oh, Bochaman. Okay. Mate. Mr. James Osef now. Bishop. Okay. Bochaman. Baba Kawa. The legend. Baba, me who Baba Rasido?